Kakasi Students Union na Artligi District Karilum Khasi Jaintia kata na West Janda Hills District Unit hapok kajingelam u President uba El Singkrem, but na East Janda Hills District Unit hapok kajingelam u Secretary uba KS Suchiang haka khatway tarik unaitung arja arpulai kila lek banya kendu yu Deputy CEM Jongga Janda Hills Autonomous District Council uma El Rembai ban pensngoy kajing persya ya kajing temu ke sorkar ban wanra lentirel hapok rilum Jaintia. Hadian kajing kendu kini ginong elam kila pensngoy kadau bagi persya kajing temu ke sorkar ban wanra lentirel bat ongru pada ban pentrai kam shwa ya ke ILP ha kajalla hadian kata anseyakran ya ke lentirel. Borok kendru phong ke beli kila soya ke resolution ban pa sport Delhi ban pentrai kam ya ke inai permit hapok kajalla ke songi bare ke sorkar India haru menta ke siap kuman ya kena kajing wa ke songi. Tangkuri ke sur ngiman kam man betai mungkin hangman. Bang Midan kam ya ke sorkar preng bar ke sorkar jela ban petri kam mador ya ke inner line permit ke LP hapo ke jela jangi hadin angta ngin poi pat se phang banikan ya ke LP tangkata Midan kecen banong ba hangno ha saudong uput jang gebri nyong trak ngimnan kam ya ke LP Midan kam swa ya ke LP hapo ke jela jangi amantana kriang jangi kunga KSU East Janda Hills Signet, buat KSU West Janda Hills Signet, idang suwi na po kamera jong Deputy CM juga JCDC, Pak Alas Kirmai, ini yo ban ayah kasti kalau ka jingmu buat kerja besar kami, yang jingmu jong kesorka, ban manra ya kata natural. Sekarang jengi ke East Janda Hills. Jadi, ni buat bangun kong ni. Bagi yang ni kumka sen. Nadu ustam ke kendai sepak pro-pra. Dalam bahasa jengi. Kila pelong ni kena jengi ki, kila pelong dia kena persyak, dia kena jing temu dengan sokar India. Pada sokar selah banonra dia kena lentrel sepak ke jelah ke jengi. Dari mentah sen kepor bentang UI bahasa sisin ke sorkar jelah kekuat yang ban buat kita kelenti tulak ban perpoy kelentral sepok katain jongi sepok gelum jangka te kejing keli kalau kena ke weba kai kejing mut jang ke sorkar apa kejing temu jang ke sorkar ban wanra kelentral nang pina po kan ribuan po berniat ke KSU not kasil resik dari boy lepas sajur ban yang ini bagi sorkar kalau pendam ni ketika projek nanti tekai terkejimut bagi sorkar kuat berboy yang kalian terlalu sport essential sek sport kalau menjangkau lagi kejim tu isu ni kuat benang ba dada ke isu not kasil unit persya yang kalian terlalu depo riboy kalau keju mak isu kamlon jingkar ada village po Southwest Kasil, ada village po North Kasil Sik, ada village po West Janda Sik, ada village Saudong, jaga beri tu trap. Nyim mana mak yang dalai itu terang. Tekai kejimut ba, ikut kesan, ikut pengkeran yang pasai saya kesokar. Nyom pensinya ia kamat, ia kena isu projek, jaga railway implement, pertrekam suai kena permit, KLP apa kejelasan ni, nangta nyim sawan cekamek jaga jingkran. Hatu kau ibarat dia nam untuk malas kira mai uberi Deputy CM gong ba mana kalian jengi ru lihat panikan mahal kena kau isi jengi dalil ni nama lap bakalan tidak kan kuai kau East Janda Hills dari kau belum intia kat ba 4 menteri kam ya KLP hapok kejala jengi nomor balik meeting bantu kuai kalian ceral mengikum kejai bendu beripat hidung tam kalai kesalak mut apa kena kejelang macam ni kai kebanjia medangi pedang ya kalian terang tandon kita ki an kun KLP MRSSA berkuih ki an tiba lak bertek rekam ni kerti vlog berkejingung kerjat dari berbuat mentang habang patron kerelwe habang patron kerel ini bakatnya kena kejingung kerjat di parcela sport kejelang ji ayu kanjia ya patin jangi bat ni kelalong kirit pat anak kecang keri halak kecang muluk utah horkit hodan untuk KSU ayah percaya terus dan kita sebab program berhadu kena kelibat minum nak berkelar kemudian minum nak berkelar implement pertikam kali ini 6 tahun sudah ya karena